Inkosi yamakhosi siyabonga phungo lihle ukuba ikhathi kade zinzima singazi ukuthi sawubuye sibone lobo buhle omngaka ngenxa yeCovid emise umsebenzi wasezulwini. Siyacela ke Inkosi yezulu nomhlaba ukuthi nabahambile ngenxa yobhubhane uzibakhumbule Shembe. Nkosi umsa uthi asikhulume ngoThingo Lwenkosazane. Sikhulume ngeNkosi yomsa, Inkosi yokuthula. Kwakunencwadi iManazaretha eyayithanda kakhulu Inkosi, angizuyifunda kodwa kwabaseRoma 12:16-21. Ithi ake nibe inhliziyo nye. Kwakubekisele bakhonza bahle uNkulunkulu ekhuluma nathi esincenga kodwa kube ngathi uthela amanzi emhlane wedada. Uningi eBanazaretha uThingo olulwenzile phakathi kwethu. Lake lafika nakwelakithizwe esizweni sobaba lalisuka emzini oya ngalonyaka kuyobhabhadiswa owayengibambele isihlalo sobukhosi. Lala hamba ngeMercedes eyayibhokli green eyayibhaliwe ukuthi Shembe ZN. Kwaphunywa kwabheka ngasecwaka sathi sizongena mhlambe siyonqamula ekunjani sibheke emzweni kodwa sabona zikhuphuka zaphela ephongolo. Kanti omdala wensuku ufuna ukuzikhombisa emhlabeni kusekhona. Yangena yaphuza khona iMercedes yayisiphuma nje garage yama ngenzansi. Asazi abantu bambona kanjani. Kodwa banqwabelana abantu bathi mbom bayisihlabathi befuna ukuzozibika laze laphuma lababusisa baqhutsheka nohamba ibonga Inkosi. Kuningi eManazaretha uThingo olwenzile phakathi kwethu. Lenza izinto kodwa kunzima. Kukhona abalikhelayo. Yoba umnguni ehlala phansi eqeda kubeka indaba yasenkandla. Ngicela ukuba ngingene endabeni yensizwe yaseMambatheni. Ilandwa uThingo. Ingakabloni iNazaretha. Umbatha umfobo kamfundisi umbatha waseSabatheni. Amen. Uthi babesuka nomzala wakhe eGoli uJulayi beze khona lapha ekhaya. Khona uJulayi la okwafika ithempeli lakwaMashu lizonikela ngeBMW. Kwakukhona nesilo lapha ya osekwakhe khona amadokodo uNkosi uBhalo omdala neNkosi yakwaKhoza. Lalihlezi lapho uThingo ngalo July. Uthi ke umbatha ke bafika nabo babuka nje ke phakathi komuzi kwayisabatha. Lapha ekhukhwini kuyena wayekade efake iID kusekile ungakabona ama smart card. Uthe lokho ethinta nje ikhona iID yakhe. Kodwa uthi kwathi ntambama ngayisabatha kuyaluzwa nje kade kuvala umhlangano kuyaphithizela kakhulu kwemade kuvala umhlangano. Mayethi uyathinta ephaketheni lakhe awu iID yami ayisekho. Kwamubi kakhulu ukuthi awu ngoba into engiyisebenzisa sengizakwenza njani. Aphuthume koma wakhe lapha bona ukuthi basebevele sebekholwa ke lapha ebandleni. Uthi bese bethi hayi uzovuka ekseni ngakusasa uye enkosini uyobika. Nangempela sashaya isikhathi kuba kuyobikwa enkosini wasondela naye. Wafika. Baba sengilahlekelwe iID. Uthi lambuza uThingo ukuthi ibikuphi? Uthi baba ibilapha ephaketheni. Wathi Inkosi ibusisa uzoyithola. Uthi ke wathi ke cha baba ngiyahamba manje ngizobe ngithola noma sengiyahamba ngibuyele eGoli. Angithiwa engakayifaki ingubo emhlophe. Tathi uThingo Inkosi ibusisa uzothi ufike eGoli uzobe usuyitholile.
uthi ke kwaba naleso sinyokotho ke sika July setraffic kodwa inhliziyo yakhe ibhlungu awu noma ke basebethi cha sizolalela uba sekhona thina mayimenyezelo embhobheni so bese sibeka indlebe ukuthi ayitholakala indaba baphuma wahwalala wathi mangabe bese eMontrose wayesethi umzala ke singene la sichitha amanzi sekusebusuku uthi baphuma baqonde ezindlini zangasese yena wayesephuma nje waya ngapha mayiya ngala okhona izindlu zama security mayesondele ewindini lapha ya uyayibona kune ID enevuliwe yasiyanamathiselwa lapha ya ewindini endlini yama security mayesondela mayithi uyabheka ngoba isithombe sami nje igama elami nje mayibuza kwi security hayi le ID ishiwe awakade sebephuma ntambama ngo6 bathi asinamekela ukusumnikazi wayo ayithole uthene uThingo uzothi ufike eGoli ubusuyitholile ayibongosi ukholwa amaNazaretha kuyidwala libishebezi liyabehlula abaningi ngoba ngabe sikholwa kakhulu ngoba uShembe uyasiphilisa senzela into ezinhle insizwa yakwaZwane eMpumalanga yayihlala ehostela nezinye insizwa ingawutholi umsebenzi ziyasebenza lezi left and right kodwa yena uthola umsebenzi iyaphuma iyofesa kodwa ibuye ingatholi lutho makwehliwa kiwe ekhaya emakhaya ngoDisemba kube nalelo xhala kuyona ukuthi kazi kwela kithi ibhodo kuzofika ekufakweni kazi mina ezami ingane mangifika ekhaya ngizofika ngilingisene uzejabule kuthi la ngalimbe kuzwakala ukuthi emayini ethize kufuneka o-driver bama-truck abawu-11 awu wanikela khona naye wayeseba nomthandazo ukuthi awu Thingo lamaNkosazane yenza sibe u11 engabikho umunye ngaphezulu ka11 ukuze sinami ngizongena phakathi kuleso sibalo bashona khona ngempela mayifika bebala bawu11 wathi awu Nkosi ngabe ukuzwile yini khala kwami futhi sewuphela wosizi ke namhlanje waqhamuka umlungu ephethe umakalapha ezokoleka ama license nama ID bawafaka uthe engakasuki nje kubona kwakhala ucingo waliphendula umlungu mayiqeda ukukhuluma nocingo wasebukela kuona wathi hayi ngifonelwa ngaphakathi bathi angithathe 10 ngoba oyedwa uqashiwe isona wafaka ukhoza enhlizweni nasemoyeni uthi hawu usana ngoba yini ke lozo sala nala wayesethi umlungu ngoba ni kanje kuyise ngizokwenza finder la kumakala engizophuma nalo uholo ozosala nebala kwagoqoza umlungu walitomula mayethi uphumula ekakhoza babe hamba nabo uma ngabe esebuyela emva edangele khathele enjalo kodwa engalilahlile ithemba lokuthi uShembe ukhona wabona isihlahla nje endleleni ebheke endlini wasengena phansi kwaso waficwa isithongwana wasiyalala mayiphapha malapha wabona inyoni ijuba liseduze wayesekhuluma nejuba wathi ijuba ngiyakuthuma kuShembe uThingo Lwenkosazane ubuye ngibuzele ukuthi kanti mina ngabelwana emhlabeni wayesehamba laba abasendlini abafowabo abaqashe nabo bayitshela ukuthi utholile umsebenzi nangu kuyoshonela ngengaboni mayifika exoxa indaba awuphathapha wasefika isikhathi ukuthi inkosi iseJudiya wasekuthiwa boshelwe kube emhlanganweni eJudiya wahamba naye bamzamela wahamba mayifika lapho wasethi cha bafethu angizuvungula mina ngifuna ukuya enkosini nebala awubamba ulayini wasondela ulayini uthi wathi ma number 3 yasiyasukuma inkosi yama ngenyawo etafuleni wasondela uthi wakumeke uqala uyawuvula umlomo yathi into yasezulwini wena mfana waKhoza akuwena ukuthi uminyoni kanti kimi na
ukuba izokuqela umsebenzi uyele emva emayini lapha bakulindile abelungu ubani yena ukutshela ukuthi thina boShembe sikwazi ukukhuluma nangenyoni wahamba esenokujabula ukhoza mayifika lapha evuka ngakusasa ephikele emayini wathi mayiqhamuka wasemhlangabeza umlungu wathi kade sikulindile kade ngikulindile abelungu abakhulu bathanda ukuthatha into zakho kade ulindiwe ngaphakathi uma isondela kubelungu abakhulu ukhoza bathi abelungu abakhulu wena ufanele ukuba ube udriver ufune ube yisupervisor yalabo driver Inkosi Mehla ezulwini Ngobunyaka Inkosi yomsa Inkosi yothando yaphuma lapha ebuhleni iya emzini wobukhosi bawaShangase lalina kakhulu ngalonyaka babe khona abanye phakathi kwethu ngalonyaka kwamangaleka nje ukuthi Inkosi njoba lina kangaka kuzokwenzeka njani wafike kwathuleka itende yasingena ngaphakathi etendeni kwase kuyamenyeza ukuthi lithizwe leNkosi abasondele bonke abafuna ukuzoyibika kwamangaleka nje ukuthi ke ubaba uzophuma kanjani izulisha kanje bathi ke babe khona yaveza isandla etendeni kanti lisha ngaphandle yayisikuyela ngaphakathi etendeni yaphuma ne-umbrella ebomvu yathi 1 2 3 yathi i-umbrella bathi yathi mayithi i-umbrella lasiyathula same time izulu yasiyawenza umsebenzi wayo wasezulwini yazi yawuphethe yakhipha isibusiso bathi yathi mayiflathela ngingena etendeni laphinde layidedela izulu uNkulunkulu esikhombisa uNkulunkulu bakhe wamaNazaretha inkulu indaba ingaphansi kwe-umbrella ungabona ubaba ephethe i-umbrella uthi hayi uphathele nje inkulu indaba ingaphansi kwe-umbrella kazima uhamba nje etolo enkulu nezindlini edayisa izinto ezinhle ezifanele uNyazi ukucabanga imikono okuhle ukucabangela uNyazi lezulu usuka umama ngelinye ilanga esitshela umyeni wakhe wangena osindisweni wasindiswa umama umyeni walomama akabe sashisa impepho manje ekhaya nje wayehlalela ematendini eThekwini khona la ase-workshop elandlange kakhulu ngalezi yakhathi siyabonga Shembe wengcwele uNkulunkulu obabamkhulu ukuthi indaba amatende uyiqedile nasezizweni esiyiphethe impela Nkosi yamakhosi siyesikuzwe Jehova umhle mawukhuluma phakathi kwethu ukuthi uMnazaretha akukhulu egcwala umhlaba hayi sekuzokusa bona uMnazaretha weManazaretha bamthathe-ke lo mama uthi enjabulweni entabankulu ngakoHeleni afika abike lo mama lumbuzo uthi umuntu ukholwaphi athi umama baba enkonzweni esinisile thwala uThingo ubani owathi laba bamatendi izinkonzo ubani
into esoyiqeda leyo. Inkosi imbusise. Wabuyela ekhaya umama. Kwaphela iviki lalinye wambona umnyeni wakhe etheleke ekhaya ezeyihudula. Usesaba nokuya ekhaya phela obesebhungile ebhungiwe ukusindiswa. Hawu, kwenze njani abantwana na? Ay, nkosikazi awuzwanga yini? Sithele siqala inkonzo lapha etendeni. Kwavele kwaqhamuka abantu basithela induku. Wasakazeka amahili amakhosikazi abheka le umfundisi asimazi waphuma shonaphi. Kwakuphela kwalelo tenda ibonke inkosi. Wabuyela umnumzane ekhaya washona emsamo wakwazi ukuthi impepho ayishiswa kuphi. Impepho ayishiswa nazingane phakathi kwekhaya. Baba uNkulunkulu impela Jehova umhle wasemhleli uNkulunkulu. Wawukhona futhi inkosi yezulu nomhlaba, umhlaba useyipharish. Baba usathana inkosi uyamazi. Futhi baba uwona amandla okulwa naye. Jehova walona nasenhlayeni wamkhipha ezulwini lakho uNkulunkulu kuthe usakudalile konke emhlabeni, wawudala umhlaba wasufaka nemvelo. Kanti liyabuka leli qile loSathane ukuthi wenzani. Uthe inkosi yamakhosi sewudale intethe lethiwa iqhwakhi, bayazi kabelusa. Khona intethe iqhwakhi enenyawo ezinameva. Ukuthi mawubhayiza nje uluzele ngalokuzana likushaya impela uzuthi hayi likushayile. Wayidala inkosi leyo ntethe okunenhloso ukuthi abafana kwaLuseni bazoyicupha bese beyosa abayihle. uSathane wabuka ngoba uSathane iqini inkosi yamakhosi ehlezi inkopela umsebenzi wakho wavela nawe ezulwini. Lifuna ukusifananisa nawe. Wasuka uSathane yena wakhanda intothoviyana. Engathi bengangena lapha phakathi kwethu uNazaretha la nomunye ngathi hawu osubhala sewenzeni manje. Sekwenzeni manje. Awugcinanga lapho inkosi yamakhosi waphinda wadala inyosi lekhanda uju. Ukuba isikhandela uju kuze sinqinde uju sidla amakhekhe kwemnandi. Wabuka ufeleba lokuthi wenzani. Wasekhanda impukane yena. Ngoba ngaso sonke isikhathi uma inkosi yamakhosi ukuthi wenzani. Uma nje inyosi ingene uNazaretha etiyeni lapho uyayikhipha nje ibeke eceleni uqhubeke netiye. Kodwa makela ngena impukane uyakusakaza. Ngoba into engathandeki nje kabi. Uthe inkosi yamakhosi wasukhanda ihashe. Lelo wasiqoqa ngalo usiqoqe ngalo lobasinga kanje. Unethemba lokuthi leyo khandela abanye ukuphila bangene ngale njaho bathola izimali. Wathula wabuka wayesekhanda ibhongolo. Ngoba ngaso sonke isikhathi Jehova umhle wasemhleli ukumakile. Angazi ngibone ingene imarathon ibhongolo. Nkosazane nomhlaba wangqosha Shembe engcwele. Namanje inkosi yamakhosi siyacela Jehova umhle ukuthi uphinde futhi labo asebengena umoya kaSathane phakathi komsebenzi wakho, phakathi kwalomuzi wakho engcwele wasekuhleni owazakhela wona, bakhiphe Jehova. Laba inkosi yamakhosi othi mawuthi asibheke na bona bethi siyale, bakhiphe phakathi komsebenzi wakho inkosi yezulu nomhlaba. Sibonile inkosi uvala uNongoma. UyakwaKhamela. Wena uNongoma ngqi. Wamhlopha ihlahla kwamhlopha ikole. Ngoba uNkulunkulu. Ngiyangezwa ke
manginyenyeza noNkosi ubhala ukhona abanye abathi ngomhla kaSibandanyana ngathi ngomhla ka2 noma ngomhla kabani Nkosi ubhala bathi nabo bayinyokeni Mase sonke isikhathi bayamaka kusizwe nomhlaba kodwa uNkulunkulu ohlezi futhi uNkulunkulu ngekhathi zonke Nkosi yamakhosi baba siyacela singamakhosi ukuba Nkosi siyabona emhlabeni isango lokubulawa kwamakhosi livulekile kakhulu amakhosi ayabulawa namhlanje ngisikhali asazi ukuba kwenze njani dalwethu nomhlaba izolo nje besiyisemtshalweni weNkosi yakwaNxumalo inkosi endala ina 76 years ithe mayivulisa ngenkantolo kwavuka nje ibhobhodlana yaphambi esihlahleni eseduze nesango lenkantolo siyacela Nkosi yamakhosi sikhule thina sazi ukuthi umuzi wasebukhosini mangabe isizwe sasemthandeni sixabene isizwe sakhelene naso ngalezi yakhathi kunezimpi abantu abadala babengasakwazi ukulala entukwini babehamba beyohlala komkhulu ngoba bakwazi ukuthi sekuyindawo yona ndawo yokuphephela ikwaNkosi Inkosi yayikwazi ukuhamba kulezi igodi zingezwene kodwa izama ukulamula kungekho ukuthi ngeke ngiye lapha bazomdubula ngeke ngiye ngapha bazomdubula kodwa namhlanje asazi ukuthi abantu abanjani laba ushonephi unembeza abantu amakhosi abekho uwe Nkosi yamakhosi ukuba alungise abantu bakho abakhombisa indlela yokuza kuwe kodwa ilwane nenhliziyo zabantu ezinobulwane namhlanje bayawasoconga kubelula ukusoconga inkosi lesi sikhathi isizwe sikhala uthini umuntu osuke kulele uthini ligobhoza igazi lenkosi ilathi phakathi komhlabathi ophathiswa uNkulunkulu siyacela ngiyazwezulu siyacela phunga elihle ngoba sazi ukuthi njengoba hamba umkhathwa nje ubani olandelayo kodwa Nkosi yamakhosi uke wakhuluma umgabadeli ngelanga isibonaniso akasibona esithinta bona ubukhosi ngiyacabanga mgabadeli sekuseduze phambili ngenxa ukuthi lo msebenzi owawukhonjiswayo ofuna siwenze njengamakhosi uthinta izinhlaka ezinkulu akulula ukuba silale namhlanje sivuke senze ufuna sihamba ama-channel afanele mhlambe nakho kuzosilekelela ekutheni ke livalo lisango siyabonga Jehova omhle sithi khula nyazwezulu ugcwala inkalo zonke nezintaba zonke amagoma nemango nemfula ingeyakho Inkosi busisise